Nongeye kukwirizaho nanaguha ikaze wo kuri Kemetos TV mu makuru yacu y'uyu mugoroba wa none wa kane ku minsi 14 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023 nje mbwiye kubana mu makuru nitwa Hosbon Nyamusebenge. Amakuru yacu y'uyu mugoroba wa none turahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu y'umugoroba wa none: mu gihe kitarenze iminsi 30 canke se igihe c'ukwezi kumwe, abasirikare babiri bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakorera mu bice vyo mu Bibogobogo ho muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajepfo, bishwe n'indwara zitunguranye, aho bivugwa ko bishwe n'isumo. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'umutwe w'inyeshamba za M23 n'indi mitwe ishigikiwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo Wazalendo na FDLR. Iyi mirwano ikaba yabaye mu gihe umutwe wa M23 ngo washakaga gushinga ibirindiro bisha muri Tongo. Igihugu ca Israeli cavuze ko gitewe ubwoba bwinshi n'umutekano ukomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuze kuyarambura mu kanya gatoya ntimucikwe. Mu gihe kitarenze iminsi 30 canke se ukwezi kumwe, abasirikare babiri bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakorera mu bice vyo mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajepfo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe n'indwara zitunguranye, aho bivugwa ko bishwe n'isumu ariyo bagaburiwe. Amakuru dukesha bamwe mu baturage nuko iyi nkuru itubwira ko abadamu babo basirikare bahorana mu nkambi ya gisirikare cyangwa se mwika ya gisirikare abenshi bamaze kwangazwa, akaba aribo bashinjwa kwica abo basirikare bahaye isumu. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko hari abandi basirikare barwaye indwara z'amayobera ziva kuri iyo sumu, kuri ubu bakaba barimo kwivuriza ku bitaro bigiye bitandukanye bakoresheje abaganga bavurira ishano. Nta byinshi byatangajwe kuri iyi nkuru, gusa byavuzwe ko hamaze kwirukanwa abadamu cyangwa se abagore babo b'abasirikare barenga 5 babaziza gutanga izo sumu bazihaye abasirikare ba FARDC b'abagabo babo bakorera mu bice byo muri misozi miremire ya Bibogobogo. Ibi bibaye mu gihe muri aka gace hari umutekano mwiza, ndetse ko muri byo bice hari imvura nyinshi, inka zabo zifite ubwatsi kuri ubu ngubu zirisha, zimeze neza, zimaze kubyibuha. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'umutwe w'inyeshamba wa M23 n'indi mitwe ishigikiwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo Wazalendo na FDLR. Iyi mirwano ikaba yabaye mu gihe umutwe wa M23 ngo washakaga gushinga ibirindiro bisha muri Tongo. Imirwano irimo kubera mu gace ka Marangara na Kanyangili ho muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru akomeza kubivuga n'abaturage baturiye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nuko iyo mitwe yitwaje imbunda cyangwa se intwaro ishigikiwe na leta ya Kinshasa ariyo yagabye ibitero muri utwo duce ziriya nyeshamba zo mu mutwe wa M23 zashakaga kuba zicayemo. Kuri ubu amakuru yizewe nuko imitwe ikomeje kuyabangira ingata cyangwa se M23 imereye nabi. Iyi mitwe yindi y'inyeshamba ishigikiwe na leta ya Kongo Kinshasa bakomeza kubirukana ko badahagarara. Iyi mirwano ikaba yaratangiye ku munsi w'ejo hashize mu gihe c'isaha z'umugoroba wa joro 6 za nimugoroba kugeza muri iki gitondo ca none, bakaba bazidutse basakirana, kuko aya makuru twayahawe n'abaturage baturiye ivyo bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyo mitwe ihanganye na M23 akaba ari ya Wazalendo yiyumbuye mu izina rya CMC-FDP n'indi mitwe irimo Nyatura ndetse na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iki gitondo ca none bakaba bazindutse bashakirana cyangwa se barwana mu bice biri muri groupement ya Tongo neza muri Rushenge na Rushovu, akaba ari muri sheferi ya Bwito.
Igihugu ca Israeli cavuze ko gitewe ubwoba bwinshi n'umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuba iki gihugu ca Israeli co mu burasirazuba bw'isi cigaragaje ku bijanye n'umutekano wa Kongo Kinshasa bisa n'ibiteye impungenge canke se inkeke, ni mu gihe Israeli iri mu bihugu vy'ibihangange ku gisirikare ndetse no mw'ikoranabuhanga, gusa ibi bikaba bitari bikunze kubaho kuri iki gihugu. Ivyo uhagarariye Israel muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranaga ikiganiro na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Bwana Jean Pierre Bemba Gombo. Uyu ambasaderi yavuze ko umutekano muke uri mu burasirazuba bw'iki gihugu ca Kongo uteye impungenge ubutegetsi bw'igihugu ce, ko kandi bagiye kuhagurukira mu maguru masha. Ibi yabitangaje ku wa gatatu ku minsi 13 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Ibi abivuze mu gihe iki gihugu ca Israel gifitanye umubano mwiza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi wa Israel muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuvuga ko twaganiriye byinshi na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko twibanze ku mibanire y'ibihugu byombi kuko tugize iminsi dufitanye imibanire myiza, ariko leta yanje kuri ubu ihangayikishijwe n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mu ambasaderi yongeyeho ko ivyo arimo kuvuga yabiganiriyeho na Minisitiri w'Intebe wa Israeli. N'ubundi bwana ambasaderi yakomeje avuga ko kubera ko ibihugu vyombi bisanzwe ari inshuti z'igihe kirekire, ati niyo mpamvu bahangayikishijwe n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akaba yemejwe na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba Gombo, ni mu gihe yakoresheje urukuta rwe rwa Twitter aho yagize ati: guverinoma ya Israeli itewe ubwoba n'ibikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajaruguru ndetse na Ituri. Iki gihugu dusanzwe turi inshuti, akaba ari navyo biteye impungenge ku bibera mu gihugu ca Kongo. Abasesenguzi bo bavuga ko Kinshasa yari isanzwe yihuza n'ibihugu bidateye ubwoba abanzi bayo mu gushaka amahoro n'umutekano, ariko Israeli yo ishoboye gukemura amakimbirane agize igihe muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara zisanzwe ziyiberamo z'urudaca. Reka ngushimire wabanye na Metos TV mu makuru yacu y'uyu mugoroba none na kaneje mwari kumwe mu makuru. Nitwa Hosbon Nyamusebenge, mukomeze kugira amahoro ya Nyagasani. Niba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo ukomeza kubona amakuru ya buri mugoroba tuba twaguteguriye kuri Metos TV.